kan. Oh, nanti ini litum aduh gawe kerangke mai kap nang kok bang ini tuh misi lah kapen tan jalan dulu lah bang ini tuh lamboy bang tadi lah ini tuh lambar pintu akhirnya lah ini tuh membong alam kosong loh masih ini tuh tak siap bang ke berharap anta kampus ini tuh nanti aduh gawe tuh gawe coret kote tuh mana anda tuh tuh pacini tuh dulu tante lah itu so foto relia program aku happen ini tuh all greater difu auto driver team through ini tuh sajai mekpi ibikon mikun mayat pen dicun tang lo kusi untuk hokon pen carong lo sita tapi sabso ini kato raso mate kacimki cetonte yang dengan son dukok nah lote kita sini kecil oi dulu 800 pacini itu ati pulutan te ini itu kanto gawe keve katum tami cicini aku laso program mat laso jai me kibi di panen tu kecil seka nanti open lo setake ini tu program bi ini ninghang ko hak setame ini tu ta rumah pan lo kacuki di pulau ini tu ta umama development kami lakukan tunggu kinanji masih di tunggu grassroots level atau di tunggu development pada kira itu cini di tidak pasal macam ke development lah we pulau itu grassroots level itu mempankai facilities masih ada. Untuk coba pulau itu grassroots level lah antar itu kedua we kacing hon honorable CM Sir Dr. Tujuram Onghang alangi akan hon kethe dum gedo kajin so kethe kethe tan gedo pena job itu memorandum ajar tim hoi pendam pensi request cipidam lo conference hall si cinkilo la pensa nandeng ame penam pulo nang itu kedu gawe ningat long pen so program aku thajong si kibi utang tini ke ningan jarong dun lo atheke la nang tu so program betul ke nang phan ko lo kedu gawe apan si akhirat tak long di tola sinang tumbi di te binot la sementus tamini akor adet nang hok non mo kami mengacetong, itu magisum hidup alam, kecetan gantung alam ni nang dengko, suami cetong na kusi itu Agustus 2 tarik seng lo, hok lo, masih program kami pun biarson lo kasih, kung habe di fulang kung habe di tren holong sentung, akhir hai respected saat program rohang akan coba pen bang. Sini itu mahalah soal program dengan tak ahok mepik kuason si cethen damlong be ini kam sam thik do athe diri tum kisong alam anda sarapan cingkilong cethan long kuason si memorandum ta nang deng pame laso nang deng pame long memorandum long itu ga cupu ateng sama kira mulut tante diri tum halang lo je non ke wang ji hela September pen ke adu ga wela auto driver atu mapan konsil pensi isi approval munai si auto ka chunam ji atu mapan akimi auto la tade akimi auto ka chunam ji atu mapan ta 50% ari high dulu pulutan te alam auto le jong si lak thom pulutan te ilitum 1.5 lakh chitik pulote ilitum long lok la ta akimi te la so kerap ta pudam de thipik lo athege ilitum ke maximum na ta di fu chowe ka tum ke EMI agar si loan agar si nania dilar pen chi ko extra thang chini ne pensi extra halatum 1.5 lakh anan interest ke pinang na an ajai mek pinitum ke deng penta asap su toh ni tum ke lap si bang tema election le thur lote opposition ado veglo person se tum ke election ni thur ta kali opposition ta ave ahok mane ko te tum inut bahani do athege ni tum ta lang chari person lo laso rili long sitame thelong le la tum pha asure do ho bisi ke ong putagali la inut bahani la misguide inut bahani la wrong direction na join ben sapat sut jili pasai pasui person lo sitame ni tum ta ini ke dopit na ni person lo ke der lo job press meet do ta sitame ni tum ta yani sibak in hong na mane impact jelang hana komarli ko pimai tum han impact ke wang su program join ben pulo si nili tum masuk program ke tang man ke 2 tarik Agustus lo 2025 lalu amasi next abi bang itu ini tarik bang itu tim atum an pan cehak bang si
program itu selam je kadu kawe perjam stand long dam dem itu mapan upia reaction impact kibang mar car dam cemai dam enak wali pulo mane bangke aning sigi chilo je alang ni tum ki bia program anak ki me jok dalai nur bahani ke pachi ho jodi upi posilan set arong paduren ma bangko ano CM itum hanakang hon hilang aku lapen lahai na ke claim pia tum itum curu nanji latum alang tum ali pubeli tum kadu ka wis ali long tum ji po dim penata thok tum ke mang gudu mane misgat ki pia job army ke badu na job la puyatan tum plus point celong da impact bang negatif jipon ko kali pai bhaga stelong ta positif bang se la nili clearly ki pudain ko bang ke pini bang ke nili tum ke imithan self defense true pen ko leka ke ninje dam kang tum da kali la nili tum mane phan lamboy ko da kali nili tum open list pulo ka do ka biang no jeni tum ke lam klak jeni tum ke grassroots level tum auto cho ek chot pote pirthe chini lo jeni tum ke me hen no ta thek dunong no difu situation no te bharat chumari blote ni tum ke ajo kuno ma atto anno atto war kuno di ma parok arong kuno ni tum di tu di experience kebe ka tum si kosoma difu a condition kosoma difu a lifestyle na tum chini la sini tum phan non la soja kom do kok pen man ke tum utang lo pulote mo pen ki person si opposition to henten ba tum ke ningji ti ate ka ningji kam sa ve thi tum ke election ni thur ta kali politics ta kali la sila ki to ba chuwe ka tum ki sum do ana posi sara lon ki rap chu hang athe ke ili ki solandora ke ruling government nong le ki rap chu hang ni kunar be dam intela ki dam chok kali itum long CM nona son ke do la sini pulo kirap kadu gawe an seta alang ni ke ahok agit kajin soda tipik kamona theo kidu kupe ke plan kupe majok apanta kacing gis tami bang hem sitami inhabing pu sai joy pa jun ke la ke do vek lo lam tamaya phantame alang eng yak kuave kadu gawe sapik sar phule damo chingkilong la pen man honman pi pame people lo pulutan te to non itu minje dam na cetan dam na dam no pulote itu masih CM kuma phansi kira bre betul lo cetan dam no pulote do pik kira bre hisab pulote la bang ke itu hisab tu ni de development na putak le dam puta lagi alang ni phansi kunang ko alang ni ajo ni si development ta do difu abojar mate ilitum difu arom supi nang ke man ke ko alang ni pen lo but non piniar ni ke to flyover anda itum thek long lo la anchop kalisi itu makar bi tu nginon na di phunang lele thek long le tum ta dolan sitan non di phunang thek long pa dhok do an ngejarong ko son jat flyover to over bridge to la ha ki ni tum ka prek jam asti da jusi thek long mate thetan tan a town city jusi thek long to non itu madi nong dal hai nang dok tang lo to la tai si akit klar mate at least for town areas tamil la tai si modernize lo everything development asai le lang dam stame sa claim pen a job si piniar ni kai tum kelong la soposi alang ni sar pan bang keni like curunang ko ma ni tum kadu ka weta curunang ko aho alam ko kini tum tapim edel la pen pulo tang te aku wang chupo la so alam klar thak pen pulo te la kaprek atum sitame kalang munit ke iri chimun kacing don de son si dolo la ke sitame la not bang ini la ni tumalong asap so mis propaganda nangke do korte tum han sitame tum ini oi ate go pipot pulo te hala tum tame kacini pami pen kali de tahai po la si hala tum han tame ni tum chingki chethan chepakeng pon po ate ke tum ke to chowe pu tum te dak ka pe arok pe abihari benguli pe sila dak du ka bisi tum chingri si kimi pu phansin tum ke claim po facilities matala pu ka du ka beta long po ke jola so phansin ni tum dolo atho ka tum sitame ni tum bang hatum han tai ningoi e po son atheke dudake chut le do ka be pu ta hala tum tala son ni ni da ji labang tu tum chini pen sitame ni tum ayo ka phanta ayo ka party hanta ki pu dan ji ave athe ni tum ke la ke debate ta kali tum ke opposition ta kali athe la ke tum development aphan kinanji vet mati la ke tum to chu vet tum ke town along ke sila so true pen a join ni si tum bang piniar ni bang ke alang ni tum ke rap a join ni pen si tum la anak ke long pen se ahok che thanang ko la pen te ahok la so program ku thak pulote ni tum kabori e kali bor ila solo go nang cepat duk dun aki hai sa tum ta duk
udam pulote alang ni ke board chairman lo sa mohon piso alang ni ko ane nangge support nangge board idun ke sita ad hoc inut bang ini amunit ke matha kangda ajok pen matsi alang ni hanta nili tachijit sodut lo alang ni ham sita dulu gerau tamalason sar pantame ini misbehave ason do koklo kasi alang ni sa chairman sa mohon piso dan ini tu na penta dia johan lo apologize johan lo kasi laan ke claim pen anta sa tuntala son anta nang budun penta me bang nangku ili ke claim ke milong ke nang kicu tumta dulu sita ini tumbang si charsilun pen radapan ke claim pi putih itu ini cerot put pen lu nang jila pen arjap tim nang jih kusila so pot utapan si pini gani tumta lang klar cipinan koklo kado kawe panta nililang si request lo je atege la development aku thak bosin itum ke hang pi bang ke kado kawe panta la ki misen ji do ve kapot nang itum an sitame manghunang ne election atru la pula ben itum chini ne hai kudam bulote itum ke only na chini lo la so otto bacho ve kapar post ko so se future na secure jima la so secure ke komalong itum ke longko itum mayo kong kawelo itum rolling government lo itum sa honorable CM Dr. Tuliran Romhage hai lo mbelo la an ben anda ni tumpa nang cingki nang jetan bang akor nang cipi bang pludan ke bang sar ustami alang lis tami personal problem ta doji kisung doji bang ta munit mati kisu ayat tami arjulong a family ta a hemasot medanta son kisu buta arjulong rengkulilong si son ini old brother ini problem do doktor pu jelang bom buta arjulong an penda sa itu mana por nang cipi la ana pot nak kola an tuang bong ta facilities anda nang pitikang labla nasi itu non ini ka cingsam ad hoc ni tu majur po tum kabuji tum dolo la tum bang itu pul ekol tum la pu pulote itu ma pansar la an nang ke matha pulote itu ke kupisi ente ke matha halabang nur hani jone ke itu discourage dunang ni itu claim pamina athege la so claim la so hormu ke muda kiwir kok ji kalilo la si future tum nanang joy dun ke po so posi CM sar phan itum kachuro kadu kawin itum o greater auto driver team hoi ben la so press meet pini kan nang ko pulote nitung ke alam masih ave do pusitami nitung ke political wi puta kali aja kali pun nitung ke ground zero tum auto chowe tum day to day basic need apu thaka joy ni penan chor ko nitung ke madu apun tak ki jo mathai ta ave dag ne litung kerala hotel healthy along litung dag greater food auto driver team pen nitung press meet anna chokha lam ke ason kapre mane pan ki jongi mane pan ki kuyi ko ason ave nilitum ithevet alam se nilitum ke nalitum bana chuna ase ahor tema nilitum ke claim ke dam ke bo ialong aban ke nili jungjung apan kali alang li jungjung apan kali nilitum rasro dalong otowe kapet aporte anapan isia ki meang thikli mini phansi nilitum do bangkre point ne do nilitum chitong pensi so team ki silam pensi mo by chance nilitum la so team pen claim unti nilitum ki wang gilang aporti tum to ko chube tum phan pini hubida do jimini phansi actually bangkre nilitum aporchi and pon la si hoglotema nilitum apor che na teng pen apor ke hoda teng pen batte nilitum Dr. Tuliran Romhang phan sarapan ke chunri alam phe pen alang lituna pachi ton jo ke gapot anso se churo lo alang lithan sitam lase nili lapan alam pachi midai ko bang ke theke wa bisitame alang li nili ba alang litum oto ke vek lama hubida phan kilongji apor abut pate ki palong nangi po apor kachi song abut nang litum kado kawe lili nihan long kiwang aporte tum dak diku long durapet auto chuhe rapet aporte atum hanan sitame non dak media hoi long pen lili tum tim hoi pen kachuning rialam te bangke claim rapet dam rapet pate ason tina sai long sitame tim long amen ave dundet bate tim long nang do dundet
nitum hanang paju je det tu bangke nang litum ning cibi nang nelo ning ci oina nelo pate nang litum soalan bangke inisiatif pinang nelo athe pipon ma nilitum sitame tong unidet akor pate abang putin han pacini un edera por pate abang putin astentin long pacini un edera por pok tahai ni lasi nilitum kimanga long pen nilitum memorandum long ki jong on proposal long ki jong on je nilitum auto kewek a driver akor te an kasiksa kai kita tu alam thei bangke la puson lo kidam kiwang along jilu phiru bate analo long mane along pen usitame kirap bate sikai si hini pen agane kachi bhong ta pok titi lasi lahai huya putha ka long pen nilitum by chance mane along pen hangama dut pen chitheng dut pen chichok dut pen pulutang te nilitum driver team bate nilitum atima wilang ahut sitame bate no atima mehang pathek tet pen ditame la so chi chok du da huda long sitame nilitum cipang som ji adim kicing bai ji adim la pusona vidia ji wa phana ji ni ki matha polsi nilitum office bate nilitum driver team hoi pen sitame ilong ba adim ahen nijong pitha ilong ba ka long li nilitum hanang direkha usi nilitum halam ni dang long ki jong lalu putang de nilitum tim hoi pen ke matha pon ke pachang cara sono to nang tipen pulutang de adu kawi driver idwana korte sitame la hui pen bate nani nana pen kiwang pen sampai kok pekat sitame ilitum pirthe alam ilitum driver an kicing wai cing sai bate ason namun opisi kicing kilo ima sitame tindak ahula long pen au hisa long pen ilitum cing wai long ji cing wai long pen ilitum opisi upgrade bate opisi pranjang ima bhara alam kono ba ason situation alam kita ni cing long ji wa khan em konsi min ni bang pe ilitum office alam bang se pati nilitum halak ko te tuhan ale pi bongi nilitum niji ale churan bongi ba sonalam le nilitum bang se la so tim long isen kon ko isi do ka ve alam ya kan sikame abang ko bang sikame nilitum tim hoi pe kachuning di bang ke kulong ko pelo manja hoi sitame bogajan hoi sitame bokuliat tame dokmuka sitame auto ke vekte apot pe to an man sitame nanglitum wanga bate nanglitum hadale do pen sitame nilitum mapang sitame anso se japong perang ko la pente nilitum mapang ali apan si nilitum dalam si sompo lasi anso se kido ke dia panan bangke nilitum ning kecit long nilitum kardiang long Dr. Kulirang Dong Hansar ilitum kimanga son anai patsun pigi bangke nilitum bangke kita ini kecit bangke cisikding sebut lasi kado be pansitame driver pan chuning dilo nanglitum tame hasubu nilitum bitana apong dikhet lang bangke nalitum ning orino ning dirino non kiwang ilang along ini pen pinapen nilitum along sitame ciki cithanona nilitum klem rapet nang dam rapet nang ilitum mo Kibanggilan profesor pasitame bate nidi non dek pen mungkin behavior kami mane kite ka profesi kami itu dia kan basi nalitum long sekali cuma dia lang tidak resmi long sekali cuma kono atau lagi ini kalau kita proses wana basi kami japong orang yang serabut ini kami cuma kono ini penting boy pen cuma kapon alamat kami itu bangke itu bate nang mane nang serabut pen itu nang cuma ini tumbangke parti boyalan pate medical yang personalan kami non present itu bangke suaka oke ini cuma lo untuk bilang mau salah pasane di kalangan alamat ini namanya pasti jadi itu cuma hal ini itu tidak resmi kalau ini itu lam ini je kecok-kecok itu kan kami nalitum kaju atau kelang atau pakai kalau ini